ntibashakore gusa intama ubona ngaha kabisa. Izi ni intama, aya ni amazu, aya ni ayandi muhamurangiza, aya ni amazu ari hariya kabisa. Aha ni mu Kanogo, muri Kanogo kabisa ku Muramvya. Izi ni intama zaha. Izindi ziracyari intama gusa tu, intama zonyine nubwo hari umuyaga, ariko intama ni izi ngizi kabisa. Izi ni intama, ni biramurangiza hakurya. Yego izi ni intama kabisa, izi ni intama. Intama zahutse kabisa. Ayo ni amasomo murangiza hasi, ni amasomo kabisa muhamubona. Abo ni abanyeshuri bavuye ku masomo muhamubona, abo ni abanyeshuri kabisa. Aya ni amasomo. Yego uriya n'undi muhana muhamurangiza imbere, undi muhana kabisa uri ahantu nko mu Migeti. N'undi muhana yego kabisa. Muhamurangiza nabwo haruguru ni Ubunyana, Ubunyana kabisa. Ubu ni Ubunyana bw'ahantu baza bita mu Kanogo. Izi ni inyana. Intama itambutse yari iri mu Bunyana. Ubu ni Ubunyana mwamubona uri aha ngaha. Inyana cyo ni ikibazo cy'urubamba kiryamyeho. Iyi ni imitavu, iyi ni imitavu kabisa.
Abo ni abantu baba kugira inka kabisa, twebwe iwacu turacyagira inka. Oya ivyo ntivyoba. Umuco ntiwoshira kubera ko inka zagiye. Ko nukuri. Kandi gino turacyagira n'uturima two hafi n'amazu tw'utuboga. Kabisa umuco niwo wa mbere, ibindi byose ni inyongera. Nta mpamvu zo kugura imboga kandi hari ahantu ho kuzihinga. Ko niko kabisa. Nta mpamvu zo guhinga, zo kugura. Hanyuma abantu batekereza kugura imboga, icyo twababwira ni ugutaha gusa, nta kindi niwo muti. Bagomba kabisa, abantu bagomba kumva bagataha, bakaza mutakasubira mu itongo ryiwe. Ko niko kuri kabisa. Cyo nicyo twabwira abantu bagiye. Bazoze batahe. Ko ni ukuri kabisa. Aba ni abantu bariko bakukira inka, hani mu rupango rw'inka. Ahantu ni sawa kabisa. Hanyuma n'abandi nabo bahoma nubwo batagaragara neza, ariko musi twebwe ino iwacu tuzaduhoma mu gitondo cyifasha abantu ni ukubyuka bahoma mu birambi. Ibi ni ibirago muhamubona biri hanze. Aba n'abana bavuye ku ishuri, ino ni sawa kabisa. Bitesha uvuye ku masomo? Ni sawa kabisa. Ino twebwe ni ukuvuga ngo mu gitondo cy'iposha tuzuka dukora isuku, turahoma mu birambi. Ni ukuvuga ngo iki gitaka nikijya gacingwa, siko bakazakitajya. Ni igitaka cingwa, ikico baba mu hasi kiratukura. Iki ni cya buri posho. Uko niko kabisa. Buri posho ni uguhoma. Hanyuma twebwe nta mpamvu zo kwirirwa ku bisoro, nta mpamvu z'amakarite. Twebwe ino ni ugukora, ariko kandi tugakora mu buryo bugaragara. Nta mpamvu z'ibituri. Iryo jambo ni ukuri kabisa. Twebwe nta mpamvu z'ibituri kabisa. Indaka tuyicuruza. Twebwe nta mpamvu zo gucuruza inani. Amaposheti na za blendaje. Awapi kabisa. Aya ni amakuru yo kuvomeramo. Hanyuma iki ni igitara cy'ibigori. Iki ni igitara cy'ibigori kabisa. Ko kiruzuye muhamu kibona, nta mpamvu zo gucena. Nta mpamvu zo gucumba tutaratine twebwe ni wacu. Kawa. Iki ni igihugu kabisa. Ko niko kuri kabisa. Iri najya ni ruri ry'inyana. Muhamubona ni icyarire, muhamubona kigaragara hanze. Aya ni amaruri y'inyana yose kabisa. Yose ni ukuvuga ni imiryango, sinzi ko muhamuyibona, ni imiryango 3. Ino twabaye abakire kabisa. Muzoze tuzatubaheza ku mata, nta mpamvu yo kugura amata, ino haracyari inka. Ino ni sawa kabisa. Ukuntu berewe n'umuzigo. Uri impunzi kabisa.
niko ahubwo mwebwe muhawe mushokora. Namaki. Murakomeye. Aba ni abaturage bo ku misozi miremire bahawe bashokora kabisa. Bashwetse imipira mu nda. Uriya ni umwana w'akambakamba hariya warya igitaka. Aba bantu ni sawa kabisa. Uku murabikuramo giheke. Nicyo heka. Heka nizo nkeneye. Aba ni abantu bahawe bashokora. Aya niyo mazu basigaye babamo. Ngaya yandi. Izi ni inka muhawe mubona, ririya ni ikanisa. Izo nka ziri iruhande rw'urubunga. No hasigaye harabaye n'ikizungu, hasigaye haba n'amazu y'amabaraza. Iyi ni imirima muhawe mubona. Iki ni ikibira. Iki ni ikibira kabisa kiri iruhande rw'amazu. Aho hose murangiza ni imirima, aya ni amazu. Ni ikanisa rya Kadese. Izo ni urubunga, izi ni inka. Aba ni abantu baba bashokora kabisa. Heka k'umwana. Wenda utazoijya ifu washokoye? Twese tuzayijya. Ifu kabisa ni sawa. Kimuhamubona ni ikibira cyo ku Gashararo. Kiriya kari akantu kumwe muhamurangiza turi kure ariko ni ikanisa rya Gashararo. Muhamubona kabisa. Aha ni munsi y'ikanisa. Icyo kibira ni ikibira cy'ikanisa ryo ku Gashararo. Iki ni ikibira cyo ku Gashararo kabisa muhamubona. Aha ni ku gipimo, ku bantu bahazi wenda barashobora kwitegereza bakahamenya. Aha ni ku gipimo kabisa, aha niho turi. Iyi nzira mubona ni inzira ije ku Gashararo uvuye ku gipimo. Aha ni ku gipimo kabisa. Aha ni mu itongo ry'umusozi witwa Gipimo. Izi ni inka. Iyi ni inka y'inziga. Izi ni inka kabisa ziri aha ngaha muhamubona.
hari inka y'umukara, hari inka y'ibihogo, hari inyana y'ikibamba, hari n'inka y'igaju. Aho hafi gutya bigaragara neza, ariko n'inka y'ikirayi nayo ashobora kuyibona. N'inka y'igaju iri imbere yacu kabisa. Izi ni ihene ziri ahantu baza bita ku Mugogo. Izi ni ihene z'abaturage batashe nyine batuye ku Mugogo kabisa. Ariko izi hene ni sawa kabisa, zimeze neza ntacyo zibaye urebye. Muraho bawa. Izi hene ko zirataha ni ku Mugogo. Ni ku Mugogo kabisa, izi ni hene zitashe zihinduye zivuye ku Mugogo. Tashe ku Mugogo kabisa. Izi hene ni sawa. Aya ni amazu y'abaturage batashe bari ku Mugogo. Kutima shiba Mkanire hakaye hai Maheta harani kwa bandi hai Mashaga Maheta mwaije hano Mgavu mu bitugo biri mwenyu. Aha turi ahantu mu kiraro, ahantu kabisa kine ikiraro turimo. Witegereje neza izi n'inyana zikingiye, aba ni abungeri. Ngiki kiraro, izi ni inka z'inkamwa ziri ahantu mu kiraro. Epfo ahantu haja mu kumba. Tuno tubido tw'amata ko bahana abantu bahabakama. Mwaramutse wa amakuru mwabyutse? Twabyutse. Urakamye? Ni mu kiraro muri? Yego. Hanyuma aha muri bahita gute? Kwibuye? Kwibuye ni mu karere werekeza he? Ni hagati yo kuba Mabuye no kuri Gongo. Ni sawa kabisa. Mukame gagira mudufungurire. Bana abantu bahabakama, bana abagore baje gukamisha. Mwaramutse. Amakuru. Muri mu kiraro? Ko niko kabisa. Hanyuma hano muhagize igihe kingana iki? Ino umugabo ugiye kurekura. Ikiraro kabisa, ikiraro ni icyambere.
hanyuma iyi nka mubona iri bara ryayo ni inka y'ikirayi. Akamasa yonsa ni akamasa, ni uruhogo. Iyi ni inka kabisa, iyi ni inka y'ikirayi ifite agaha mu maso. Iyi nayo ni inka y'ishimba y'igaju. Iyi ni inka y'ikigondo kibamba mu kirayi kabisa. Iyi ni umweru iyi mubona. Iyi nayo ni inka y'ishimba mu kirayi, murebye neza murabibona. Iyi ni inka y'akagondo, akanyana kayo ni akagondo. Iyi ni inka y'akagondo kabisa. Hanyuma iyi ni inka y'ibara bagita igitanga. Iyi ni inkungu y'igitanga kabisa. Iyi ni inka y'ishimba mu kirayi mwitegereje. Iyi ni inka mubona ni inka y'igitanga. Iyi ni inka y'akagondo. Izi zombi kabisa ni inka z'ibigondo. Izi ni inka z'ibigondo kabisa. Hanyuma hakaba habakama nako ni agaka k'agashimba mu igaju. Kama turebe tuzi kuvuruganya. Izi ni inka kabisa. Iyi ni inka y'agakungu k'akarayi. Utunyana mubona ni utunyana tw'uduhogo. Ni ukuvuga ngo iki ni ikimasa cy'ururayi, gusa kiracyari gito ariko kizaza kuba ururayi. Kiracyari gito kabisa, kizaza kuba ururayi. Iyi ni inka y'ibinkungu y'ibeve. Iyi ni inka y'ibeve kabisa y'inkungu. Yego yego, aka ni akanyana gafite utugondo k'akagaju. Ikibamba ni sawa, ikibamba ni sawa kabisa. Yego yego. Aka ni agakurutu ko gushyiramo amata, baba bakamiramo, mubona ni ikigozi. Aha ni sawa kabisa, aha ni ahantu mu kiraro. Hanyuma habakama ni inka y'ishimba. N'undi mugabo nawe hawukama kabisa. Iyi ni imfura y'umugabo hawukama. Aba ni abantu baje gukamisha, mu mwanya turaza kubereka tumaze guhuza amakuruto yo mu kiraro. Ni ukuvuga ngo ino kabisa ni sawa. Aka ni akanyana k'akagondo, aka ni akanyana k'agashimba k'umukara. Muraza mugenda mubireba uko niko ibintu bimeze kabisa. Hanyuma mubona aho ngaho ni umwungeri. Iki ni ikiraro. Iki ni ikiraro kabisa, iyo ngiri bahati. Iki ni ikiraro. Iki ni ikiraro cy'abungeri. Mu kiraro ni sawa kabisa. Bo ni abungeri bari mu nka. Ni abungeri bari mu nka kabisa. Ni hatari kabisa. Turi mu kiraro. Uyu ni umuhanda wo kwijimba. Iriya ni ikanisa ryo kwijimba. Ni umuhanda wo kwijimba kabisa. Izi ni inzitiro zo kwijimba. Hakurya Murangiza ni mu Rushimisha. Aya ni amashuri yo kwijimba kabisa. Aya niyo mashuri yo ku Muramza.
ni ku Ijimbo, hariya haruguru ni ku bitaro zo ku Ijimbo. Muhamubona kabisa. Uyu ni umurambi w'amasomo yo ku Ijimbo. Ziriya ni inzitiro muhamubona munsi y'amazu. Ya ni imirima. Aya ni amazu atangira yo ku Ijimbo. Aha twinjiye mu muhanda wo ku Ijimbo kabisa. Muhamubona aha imbere ni utuzitiro tw'imboga. Izi ni inzitiro z'imboga ziri aha kabisa. Utuzitiro tw'imuhira. Utu ni two kabisa. Ibi ni ibijumba. Biri aha mu tuzitiro tw'imboga. Utu ni utuzitiro tw'imuhira kabisa. Mwana ni amake. Aya ni amazu. Ziriya ni intama ziri haruguru. Ziriya ni intama. Izi ni imboga ziri aha. Izi ni imboga z'ikidomo muhamubona. Ziri aha ngaha. Uyu ni umuhanda wo mu Kanogo. Aha ni mu Kanogo kabisa. Aya mazu muhamubona ni ayo mu Kanogo. Izo ni inzitiro ziri munsi y'amazu. Aha muhamubona ni mu Kanogo kabisa. Izo ni inka ziri munsi. Iriya ni imisozi yo mu Rushimisha. Bamurangiza hakurya. Aha haracyari mu Kanogo gusa.
Aya ni ahantu baza bita ku Karambi, Irango hejuru. Uyu ni umusozi ushinga uje mu Maturika. Hakurya hariya ni mu Rushimisha, aha ni hakurya uja ku Ijimbo. Izi ni inka, hariya ni mu Rushimisha muhamurangiza ku ikanisa. Iyi ni imirima yo mu Kanogo, aya ni amazu yo mu Kanogo. Izi ni inka ziri munsi mu ndego. Iyo nayo ni indi mirima yo mu Kanogo, aho ni mu Irango ryo mu Kanogo. Hariya ni ku Karambi, iriya ni imirima yo ku Karambi muhamurangiza. Aha ni mu Baturika, iri ni ikanisa ry'Abaturika riri hano Rubunga, imbere y'ikanisa. Aha ni mu Baturika hasi. Iyo ni imirima y'abaturage. Izo ni inka ziri haruguru y'amazu. Haruguru mu Irango murebye mu biti neza murahabona ikanisa rya Serepa. Iki ni ikiraro kiri mu ndego hasi. Hano ni hakurya ku Murambi uja ku Ijimbo, hakurya y'Amaturika kabisa. Ku Murambi hatambika uja ku Ijimbo. Iki ni ikibira cyo hakurya y'Amaturika. Aya n'andi mazu y'Amaturika naho hasi. Iyi ni imirima iri iruhande rw'ikanisa. Izi
n'inzitiro ko ziragaragara. Aha ni mu baturika muri Serepa. Iriya ni ikanisa rya Serepa Muhamurangiza. Aya ni amazu y'abaturage. Munsi y'ikanisa hari inzitiro. Tegereje neza murazibona. Ya Muhamurangiza ni Kiziba. Iriya ni Kiziba kabisa Muhamurangiza. Iyi ni Serepa. Izi ni inka ziri ku murambi kabisa. Murambi wa Mitamba, inka ziguwe neza, izuba ryatse. Aha hantu ni sawa. Umusozi Murangiza iyo ruguru ni imisozi ya Renge. Umusozi wa Renge ahantu mu marezo. Ibyo ni ibiro byo kuwa Renge mubona. Aha ni Mitamba turi kabisa. Yego. Mwaramutseho? Amakuru? Murakomeye? Namahoro. Mwaragiye? Hanyuma iyi mfizi, iyi ni mfizi? Irukomane. Yego kabisa. Aha ni hehe muri? Kajoka? Hanyuma iyo nyana mbona imbere yawe irasite? Ina akabamba mu igaju. Izo zindi ziri haruguru nazo? Ni sawa kabisa. Ndabona hano iwanyu mufite ubwatsi. Hanyuma urumva iwanyu mu Kajoka urumva ni hafi n'isoko? Ni sawa kabisa. Ni sawa. Murumva ko aha turi n'ubundi ari mu Kajoka. Izi ni inka mubona ziryamye aha ngaha ku murambi. Izi ni inka kabisa. Mwitegereje hari inka zimeze neza cyane. Hari inka zimeze neza kabisa. Izi nka ni sawa, akazuba katse, inka ziraryamye zirishimye. Hakurya aho ngaho Murangiza abantu benshi ni ku isoko. Aho hari isoko kabisa. Sawa. Ni abantu bavuye mu marezo. Iyi naho ni kuri Nyarwango. Muhamubona imbere Murangiza hariya. Ni kuri Nyakirango. Murebye neza murabona ni ikanisa rya Nyakirango. Hejuru aho ni ku masomo. Ahandi naho Murangiza ni mu Bijanda no gucya ruguru. Ariko amazu ari aha hafi ni kuri Nyarwango. Izo ni inzitiro nazo ziri aho. N'andi mazu yo kuri Nyarwango nayo ari munsi. Manukanye umusozi wose.
ku biti by'amakaratusi ni kuba amasata ku ikanisa rya sepake, ibyo biti birebire muhamurangiza. Aramutse. Aha naho n'andi mazu yo kuri Nyarwango mu Karango hejuru wa komite. N'abantu baba baje kubirara muhamurangiza aho ngaho.
uruhuku nimuvugega hano turi murenge turahantu bazabita ku Muramvya ko turashokora twebwe iwacu turashaka agatimbo kanko katubwire nabi kandi baratubwira ngo gatimbo ubuzima nukuri abanyekambi tubarekeye kanko to muramutse mudatashe kanko to ni iyanyu twebwe no twejeje ibishimbo niko twobirisha kanko iragatsindwa kurya Nyarufu turasanze muzotaha iwacu Murenge kandi turavamaganye mu izina rya Yesu turabikemeye Nyarufu irya yo mu Kigosi ariko turarya neza ba utanaje Nyarufu iyo wotekereza kuva hano muri iki gihugu twejeje Nyarususa Nyagasusa n'Igishoma babwira ngo twese tukigura imboga tuyatugura imboga tukatugurira ku gikombe ibintu zo guhaha zarashize nta bikihaba ariko yeri cyakora nizo za mbere iby'agatimbo bikarushiriza ubu nyine utaba kijya kankoto kandi guhunyira twarasuye tusigaye tubera mugira twomukura he uwo muntu ari nimuduhamagarire nimudushake uyu gushokora bahaye kumwita Mugisha ibese uko bibaye umwijima yowe iwacu ni heza kandi muhimba iyo ndirimbo Umurenge turarya uko dushaka Umurenge icyo dushaka turakibona turashaka mukara urayibona turashaka mukara urayibona turashaka mugarya urayibona urashaka ikivugo turakibona